ku wa gatatu tariki ya 30 z'ukwa kane 2025 imyaka 80 irashize Adolf Hitler umutegetsi w'ikirenga w'Ubudage umugaba w'ikirenga w'igisirikare cya Wehrmacht chancelier w'Ubudage Adolf Hitler yapfuye. Urupfu rwa Adolf Hitler rwabaye iherezo ry'intambara ya kabiri y'isi. Intambara uyu mugabo yashoyemo isi yose. Kuva icyo gihe iby'urupfu rwe rwabaye inkuru yagarutswe cyane. Ibubwiru habura uwakwemeza neza iby'ukuri by'urupfu rwe n'amasaha ya nyuma y'urupfu rwe ibyo yavuze. Ni imyaka 80 ishize aya makuru yose agiye hanze. Mu ncamake Adolf Hitler uyu mugabo ni muntu ki? Uyu mugabo yavukiye he? Yavutse ate? Yakuze ate? Yabaye hande? Iby'urupfu rw'abari umunabe uko ari bane n'abakuru be bapfuye bataramara n'imyaka 2 gusa bari ku isi byagenze bite ngo bapfike ukuntu koze? Ibya nyina, ibya se, iby'amateka Adolf Hitler ni ibi. Ibuka kumanuka hasi ukanda inzogera, ukore subscribe, ukore share, ukore comment kuri Izize Official TV. Adolf Hitler uyu mugabo yavutse tariki 20 Mata 1889 avukira muri Autriche. Adolf Hitler ise yitwaga Alois Hitler. Uyu mugabo Alois Hitler ise wa Adolf Hitler yavutse 1837 apfa 1903. Ise wa Adolf Hitler yari umukozi wa leta custom official mu gihugu cya Australia. Uyu mugabo ise wa Adolf Hitler yari umuntu ukomeye urakara cyane utavugirwamo. Hitler ntiyamukundaga kandi yari umwana we. Nyina wa Adolf Hitler yitwa Clara Hitler. Uyu mugore yavutse 1860 apfa 1907. Ise na nyina bapfuye imyaka yegeranye. Clara Hitler yari umukobwa muto mu gace kamwe kase yashakanye na Alois Hitler afite imyaka 24. Mu gihe Alois Hitler ise wa Adolf Hitler yari afite imyaka 47 y'amavuko. Uyu mugore yari umugwaneza ukunda abana be cyane. Hitler yaramwubahaga mu byo bukomeye. Clara Hitler yapfuye afite imyaka 47 azize kanseri y'ibere. Urupfu rwe rwagize ingaruka zikomeye kuri Adolf Hitler. Abavandimwe ba Adolf Hitler, Clara Hitler na Alois Hitler babyaranye abana batandatu, ariko bane muri bo bapfuye batarajyana n'imyaka 2 gusa. Gustav Hitler umwana wavutse 1885 apfa 1887. Uyu mwana yapfuye amaze imyaka 2 gusa ari hano ku isi. Ida Hitler umwana wavutse 1886 apfa 1888. Uyu mwana Ida Hitler yapfuye afite imyaka 2 gusa. Otto Hitler uyu mwana yavutse 1887 apfa 1887. Uyu mwana yavutse taragira n'umwaka. Adolf Hitler uyu mugabo turi kuvugaho uyu munsi, umwana wa kane wa Clara Hitler na Alois Hitler, yavutse 1889 apfa 1945. Hitler niwe turi kuvugaho uyu munsi. Edmund Hitler umwana wavutse 1894 apfa 1900. Uyu mwana yapfuye afite imyaka 3. Paula Hitler umwana wavutse 1896. Clara Hitler na Alois Hitler babyaranye. Imibare iteye impungenge. Mu bana batandatu bane bapfuye bakiri bato. Ibi bisobanuye neza ko 66.7% by'abana b'uyu muryango bapfuye bakiri bato. Bisanzwe imyaka 1800 na 1900 aho indwara n'ubuvuzi buke byahitanaga benshi. Hitler yakuriye mu muryango uri hagati mu mibereho. Ise yari afite akazi keza ariko akagira amakimbirane n'umuhungu ya Adolf Hitler. Hitler yimukiye ilinzi mu myaka ya nyuma y'ubwana, aho yatangiye gukunda gushushanya akanabikora cyane. Hitler yaranzwe n'ibibazo mu ishuri, yabaye umunyeshuri w'ingeso mbi, yanga kwiga ibitabaye ubugeni cyangwa amateka, ntabwo akundaga kubyiga. Nyuma y'urupfu rwa se mu 1903 n'urwa nyina 1907 ubuzima bwagoye Adolf Hitler cyane. Mu 1907 kugera 1908 Hitler yagerageje kwinjira mu ishuri Academy of Fine Art i Vienna ariko arangirwa. Abayobozi bavuze ko afite impano no mu gushushanya abantu. Ibi byamuciye intege ku rwego rukomeye. Iki gihe afite imyaka 18 kugera kuri 19 y'amavuko. Hitler yahise ajya mu bukene bwinshi i Vienna
arababara cyane ndetse abaho nawe mu buryo bukomeye cyane. Icyo gihe i Vienna yatangiye kwanga cyane abayahudi n'abimukira baturukaga muri Burasirazuba bw'Uburayi. Iri shuri ryari kuriwe n'umuyahudi. Uyu muyahudi niwe wanze ko Hitler yinjira muri iri shuri kugira ngo yige. Ibi byateye urwango kuri Hitler kwanga abayahudi cyane. Akenshi yakoreshaga imvugo z'irondaruhu, urwango n'ubwirasi bw'Abadage. Yabonaga abayahudi n'ababangamiye ubukungu n'umuco bw'Ubudage. Byose byaje ku mutima w'inyigisho za Adolf Hitler mu ishyaka yari yashinze ryitwa Nazi. Hitler yakuriye mu rugo rurimo igitugu no kuba urukundo rwa se. Yahuye n'ibyago bikomeye akiri umwana: urupfu rwa nyina na se, ubukene bukabije, kwangirwa gukuza inzozi ze. Ibi byose byamugize umuntu wuzuye mu rwango, ushaka kuganza abandi no kugira abandi nabi mu buryo bwo kwihorera. Ibi byose byabaje Adolf Hitler. Hitler yari yarahugiye muri Fuhrebank, icyumba cyishe munsi y'ubutaka hafi y'ingoro bw'ubutegetsi Berlin. Icyo gihe ingabo z'Abasoviet, Soviet Red Army, zari zimaze igihe kirekire i Berlin ndetse zari ziri mu birometero bike gusa uvuye aho Hitler yarari. Hitler yari azi ko gutsindwa ko Abadage byegereje. Eva Braun, uyu yari umukunzi wa Hitler, yamaze imyaka myinshi akundana na Hitler, ariko ibi bari barabije. Tariki 29 Mata 1945 Hitler, Adolf na Eva Braun bashyingiranwe ku mugaragaro. Tariki 30 Mata 1945 ku manywa. Ibi bivuze ko hari hashize umunsi umwe gusa Adolf Hitler n'umukunzi we Eva Braun bashyingirana. Hitler na Eva bari yahuye nyuma y'umunsi umwe bashyingirana. Hitler yakoresheje imbunda yirasa mu mutwe. Eva Braun yafashe uburozi bwa acide aranywa. Amakuru avuga ko bari barumvikanye ko nibamara kwiyahura imibiri yabo izatwikwa kugira ngo Abasoviet zitazabafata ngo zikoreshe imibiri yabo mu bikorwa bya politiki. Icyo gihe niko byagenze. Imibiri yabo barayifashe bimena essence barayitwika. Iherezo ryabo rirangira uko. Uyu mugabo waravuye muri Autriche yanze gukora igisirikare cya Australia ndetse mu 1914 yagiye kwinjirwa ku gahato yahungiye i Munich mu Budage. Icyo gihe Ubudage na Australia muri Hungary byari ibihugu bitandukanye. Intambara yatangiye tariki 28 Nyakanga 1914 ubwo Australia yateraga Serbia, maze ibihugu bikomeye byinshi bikurikiraho intambara yatangira. Hitler yishimiye cyane intambara kuko yabonaga mu rugamba rw'ubumwe bw'Abadage. Ku ya gatatu Kanama 1914 Hitler yasabye kwinjira ku bushake mu ngabo z'Abadage, volunteer. Nubwo yari umunya Australia, Ubudage bwemera kumwakira kubera ko yakundaga igihugu kandi cyari imbere cy'intambara. Yashyizwe mu ngabo za 16th century Bavaria Reserve. Uyu Hitler yari messenger, umusirikare ugenda ajyana amakuru aho abasirikare bandi baganditse. Iyi mirimo yari igoye kandi iteye akaga kuko yagombaga kunyura mu masasu aremereye cyane. 1916 yakomeretse kwa guru ari isome. 1918 yahuye n'iturika ry'ibisasu birimo uburozi, yangirika cyane mu maso. Mu bwana bwe ari Vienna, Hitler yahuye n'abayahudi benshi kandi bigaragara ko atari ukubanga ahubwo byatewe n'ibyo bamukoreye. Hari abaganga b'abayahudi bamuvuraga. Igeze kuba acumbikiwe n'abayahudi i Vienna igihe yari mu bukene. Ariko muri ibyo bihe byose yaranzwe no kugira ibitekerezo by'irondaruhu n'ivangura ryari rikaze i Burayi. Mu mpera z'imyaka 1800 n'igihumbi hari amashyaka y'abanationaliste n'abaronda amoko bavugaga ko abayahudi ari abantu b'inyuma batari abanyaburayi b'ukuri, batera ibibazo by'ubukungu n'imibanire, batera ubukene. Hitler yakunze igisirikare, iyo ntambara yifashe nk'igihe cy'icyubahiro n'ukuri. Ariko Ubudage bwaje gutsindwa kandi amasezerano y'Ivizera 1919 yateje igihombo gikabije Abadage ndetse bakuramo ibihano byo kwishyura amafaranga menshi cyane, gutakaza ubutaka, kugabanyirizwa igisirikare. Ibi byose byagize ingaruka ku gihugu cy'Ubudage, igihugu gikomeye cyane. Hitler yinjiye muri politike, afata urwango ku bayahudi nk'ubutumwa bwe. Yashinze ishyaka Nazi ryari rishinzwe kurengera Abadage, igisirikare cy'Ubudage, gukura abayahudi muri sosiyete no mu bukungu, gukuraho demokarasi n'amashyaka y'abanyapolitike. Mu gitabo Mein Kampf Hitler yanditse mu 1925
yanditsemo amagambo akomeye cyane. Hitler yafashe ubutegetsi 1933. Iki gihe yahise atangira gutoteza abayahudi mu mategeko, kubirukana ku kazi, amashuri n'ubucuruzi, kubafungiranira mu bigo bakoreragamo bose uko bari bameze. Uyu mugabo Hitler hari ibitabo bimwe na bimwe yifashishije kugira ngo agire ibitekerezo yagize byo gusenya ibyasenye no kubaka ibyo yubatse. Igitabo cyitwa The Foundation of 19th Century cyo mu 1899 cyanditswe n'umugabo witwa Stewart Houston. Iki gitabo cyamwigisha ko abazungu b'Iburengerazuba baruta andi moko yose. Umugabo witwa Friedrich Hitler yagerageje gukoresha ibitekerezo bya Friedrich cyane mu ngingo ze, agaruka ku ngingo yitwa umuntu uruta abandi, ariko abahanga benshi bavuga ko yasomye nabi cyangwa yangije icyo Friedrich yashaka kuvuga. Yifashishaga amagambo nk'aho amuha uburenganzira bwo gutwara isi uko ashaka, bwo kwigenza uko yishakiye. Uyu mugabo Adolf Hitler yanditse igitabo cyitwa Mein Kampf. Ugenekereje cyitwa igitabo cyitwa Amateka yanjye. Iki gitabo yaritsanze mu 1924. Iki gitabo nubwo atari cyakuragamo ibitekerezo bye, ariko cyari kiri mu rwango yanga abayahudi, imvano z'intambara, ubwoko bw'imyumvire y'abatagatifu b'Abadage na politike n'imibanire y'abantu. Iki gitabo cyagurishwe kopi zirenga 12 mu gihe cya Adolf Hitler. Mu gihe cyose yabayeho, iki gitabo cyarakunzwe ndetse kiragurishwa cyane. Abahanga baragisomye ndetse bagitindaho cyane, ariko inyandiko zari zirimo ntabwo zemeraga ngo na bose. Adolf Hitler ubutegetsi bwe bwaranzwe n'ibintu bikomeye: kwanga abayahudi, kubarimbura, intambara zikomeye. Ibi byose ni byaranze Adolf Hitler. Ibuka kumanuka hasi ukana inzogera, ukore subscribe, ukore share, ukore comment.